Bismillahirrahmanirrahim. Haray en yewtay non joni fi farillaji horugol ngol. Horugol ngol kadi ino mari farillaji, ino mari sunnaji, ino mari ko bonnata horugol ngol. Farillaji horugol ngol karamokoɓe ɓurɓe ɗuɗude ɓen no fottani e ɗiɗi. Arano on ko annuye on ɗum ko fiɓugol ka ɓernde wonde no waɗude yamirore Allahu subhanahu wa ta'ala ko Allahu on yamiri julɓe ɓen kon. Ɗum kadi noon feere wo ala ko be wona ka jemma. Horugol farilla on annuye on be wona jemma. Sabu nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki man lam yubayyiti siyama min al-layli fala siyama lahu, rawahu al-imam at-Tirmidhi. Maaki kala on mo waalidali e annuye on ka horugol, haray on say o waalidali e annuye on horugol, mi ma'anamo ho anniyaki jemma horugol ngol, haray o mara korka. Ɗum tindini o mara baraji ko o hori kon, haray tagatako. Ɗum ɗo non ko si tawi ko farilla on, amma si tawi ko sunna on, haray jomiraɓe gande ɓen no wi'i wonde no dago anniyagol ngol ka bimbi. Sabu nene Aishata radiyallahu ta'ala anha o fillike wonde nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam senike ka maɓɓe ɗon nyande goo bimbi, ɓe landiɓe ɓe maaki hiɗon mari ɗon ko ippirte kooƴe, ɗon mari ɗon ko nyamete, ɓe maaki ala. Nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki awa miɗo hoori. Ko Imam Muslim woni ko filli o hadisi ɗo, maakugol maɓɓe awa miɗo hoori tindini wonde awa annuye on ɓe fiɓimo horugol ka bimbi ɗon. Jon noon si ko sunna horugol sunna, haray hino dago anniyagol ngol ka bimbi, amma si ko farilla on be o tigi anniyo horugol ngol jemma. O tino wawi anniyade noon o wi'a Allah mi anniyike horugol lewru sumayendum fuu. Haray si tawi o tigi immike jemma kadi sullike, ɗum tindini wonde ko annuye haton jina be o tigi wowla. Haray ko ɗum ɗo woni farilla aran on. Farilla ɗimmo on ko haɗitagol e kala ko bonnata korka kan, immorde e nyamugol heɓi e yarugol heɓi ko nanditata e mum. Kala ko bonnata korka kan iw ka fajiri on feeri ɗon haa ka nange ngen muti ɗon. Haray ko ɗum ɗo woni farilla ɗimmo on. Si neɗɗo wi'i kañum joni nyama e nyalorma hoora jemma, haray korka makko kan dagotako. Be korka kan wona immorde ka peeral fajiri haa ka mutugol nange ngen, ɗum ko nyalorma on. No wona noon e leyɗe goo kadi, hara weetugol ngol ma nyalle ɗen no juuti ɓuri jemmaji ɗin, ma jemmaji ɗin no juuti ɓuri nyalle ɗen. Ma ɓe wuri nokkeli goo a taway hara nyallal ngal, haray lewru sumayendum fuu ko nyallal gootal. Mbimana lewru fuu no wona nyallal, lewru fuu wontoya jemma kadi. Haray ɓeeɗo on karamokoɓe no mari pehe ɗiɗi telen sengo maɓɓe. Woɓɓe goo wi'i yo ɓe ndaaru leydi ɓurndi wonde takko maɓɓe ɗon, no ɓen ɗon hoorirta non, yo ɓe hoorir non. Woɓɓe goo kadi wi'i tigi tigi on yo ɓe ndaaru leereji no ɓe woni e gollirde non. Haray ɓe mari leereji ɗi ɓe konti ɗiɗo ko leereji golle wano nyalorma, ɗiɗo kadi ko leereji fowtagol wano jemma. Woɓɓe kadi wi'i leereji ɗi ɓe konti wonde ko nyalorma ɗin ni yo ɓe hooru e ɗin ɗon, leereji ɗi ɓe konti ko jemma ɗin non ɓe nyaamay ɗin ɗon. Woodi karamokoɓe goo wi'uɓe yo ɓe ndaaru Makka to, ko sa'a e hombo ɓe huntoto, ko sa'a e hombo ɓe fuɗɗoto horugol. Kono haray nden feere ɗon no woɗɗintina. Haray sino lutti ɗon ko ɓeyditete, ɓen ɗon ino foti landade karamokoɓe jomiraɓe gande fewndiɓe fewndo aduna ɗo hande ɓen, ɓe waway fallitude ɓe ɗon andina ɓe ko honɗum islamu yewti e ɗum ɗo. So wi ɗon en aray sunnaji horugol ngol, horugol ngol kadi no mari sunnaji. Sunna arano on ko yaccingol huntagol ngol, o tigi hunto fewndo sa'i o tigi felliti wonde nange ngen muti. Nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko non gerdayno. So nange muti ɓe hunto fewndo on sa'i ɗon. Ɓe maaki kadi sallallahu alayhi wa sallam la yazalu nnasu bi khayrin ma ajjalu lfitra, muttafaqun alayh. Maaki yimɓe ɓen seerali hiɓe woni e nder moƴƴere
bima ana tusur hiɓe e nder moƴƴere fannimi hiɓe yakkinde huntagol ngol ko woni ɗum ko hara si tawi futuro on haray ko wi'a nangen si muti futuro on ko yo noddine futuro on noon si noddinama haray otigi ko yo hunto oti hunto ha gayna si juula futuro on ko ɗum ɗon islam yamiri ko noon nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallama warrayno kadi otigi huntora tamaro si tawi hino newi hino woodi sina ɗum yara ndiyan seeɗa ma ñaama ko yarete ko lewñi seeɗa si otigi juula ɗum kadi no yiɗa nde wonata hara ko fuuju ɗum e fiide misal si ko tamaro oti ñaama wotere ma tati ma joyi ma jeɗɗi hara no fuuji toujours nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe warri noon ɓe yamiri yo warre noon wonande marɗo feere si iwi ɗon no jeya e sunna horugol ngol kadi du'agol sa'a huntoto nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe du'otono sa'a ɓe huntoto hiɗen en jangino wonde ɓe maaki wonde horuɗo on no mari du'a sanga huntagol makko on du'a ɗon ruttatake o salatake ɗum tindini wonde o jaɓete laaɗo makayno sallallahu alayhi wa sallam si ɓe huntade ɓe maka allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim allah ko ammen horani ko arsike ma on kadi men huntori men torike ma jaɓan men korka amen kan ko an woni nanowo kala hunde anduɗo kala hunde du'oragol o du'a ɗo haray no moƴƴi si oti wata o ɗo du'a toro allah e haala muɗum kan toro allah yo allah okku ɗum ko moƴƴi danda ɗum ko boni haray ko sunna no jeya e sunna horugol kadi nennugol sullagol ngol otigi sullo nenna sullagol ngol ka jemma sakkitoro si tawi otigi no wawi sullagol ngol ko ñamugol yara ka jemma sakkitoro hara no wondi e annuye horugol bimbi nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki tasahharu fa inna fi sahuri barakat muttafaqun alayh ɓe maaki wonde sulle ande no jeya e nder sullagol ngol moƴƴere heewnde allah subhanahu wa ta'ala kanko tigi o daali wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytu al-abyadu min al-khayti al-aswadi min al-fajri allah tigi o daali ñaame yaron haa feeñana on ciipol danewol ngol immorde e ciipol ɓalewol ngol ka feeral fajiri ciipol ko faanda ɗo ko faanda ɗo ko feerugol fajiri on sabu ko ciipol fajiri on woni ko sendinirta hakkunde niwre jemma nden e daneeri ñalorma on haray wonayo goɗɗo ƴettu gaarawol danewol e gaarawol ɓalewol o inna kanko o sokitoto ñaama o yara haa say o waawi sendindirde ɗin gaaraji ɗon wona ɗum allah subhanahu wa ta'ala woni ko faandi ɗum ɗo fuu tindini wonde haray sullagol ngol ko sunna yiɗaaɗo kadi nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam no yiɗi no yamiri woodi woɓɓe noon ɓe innayi menen men sullata ko min mi susta fina ñaama na'am o tigi haray forsaka kono o tigi noon yo andu waɗugol ko nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki konko ɓe yamiri kon toujours ko ɗum ɓuri wondude e baraji haray o tigi no waawi immade haysi ko ndiyan yara anni yo wonde no jembinde no sullade jembintina nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam haray o tigi heɓa e muɗum baraji haray gollugol golle ɗe o tigi heɓata baraji e muɗum no ɓuri moƴƴugol accugol ɗon sen gayni ɗi sunnaji ɗo tati yaccingol huntagol ngol du'agol ngol sanga huntagol e sullagol ngol en yewtay fii ko bonnata suumaye on kon ko bonnata korka kan gogo on kala ko hewtoy ka reedu immorde e ñaamete sawanka ka hunduko rewi ma ka kine ma ka noppi kala ka rewi hay ha hewtoy ka nder reedu haray ɗum ɗo bonnay korka kan nden ñande ko wana noon woodi ko watawa pikiruji goma ko nanditata e mum lekkele ɗe tawata o tigi si ñaami yaha ya hewta ka reedu wuri lekkele goo haray ko oti ko ñaameteɗe haɗayɗe heege ɗum ɗon fof bonnay korka o tigi kan amma ñawdagol lekki nawnare wano pikiru lekki wano ɓaawo pelli ma ko nanditata e mum
haray ɗum ɗon bonnata korka kan inchallah. Si tawi non goɗɗo go'o o nawni ha hewti wano wattanede ndiyam e piide misal ko ɓeyata perfusion ma sérum, haray tigi tigi on o tigi ko yo hunto wattane ndiyam ɗan ñaama ha hara o kontama ka nawnuɓe o yoɓa ngal ñallal ɗon ko ɗum ɗon yaltugol e lutodiral ngal. Ko ɗum waɗi nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe yamiri yimɓe ɓen yo ɓe salligo ɓe yottina salligi on sona hara hiɓe hoori. Ɓe maaki wa baligh fil istinshaqi illa an takuna sa'iman. Ka sorkinagol si tawiɗa hoori haray na ya naɓuton ndiyam ɗam duñaɗam moƴƴa sako ɗam feƴƴoyaɗa yaha haa ɗam hewtoya ka reedu ko wana noon wuyɓagol ngol kadi ka salligi wonande hooruɗo on. No bonna salligi kadi yaltugol maniyu e neɗɗo none wo no o yaltiri non, woni gorko woni debbo sina hara o tigi waali ɗaani hoyɗi no renda, hoyɗi no yiida e suddiɗo ma suddiɗo on hoyɗi no yiida e gorko on ɗon maniyu on ma ndiyam ɗan yalti haray o tigi si fini o loototo tun o jokka horugol makko haray ɗum ɗon bonnata korka kan. Amma non siko e keneke otino fini haray ɗum ɗon bonnay korka ngal ñallal ɗon haray ko yoɓugol. No bonna korka kan kadi tewagol tuuta e tuutinkino looƴito ha tuuta ɗum ɗon kadi bonnay korka kan. Nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki man istaqa'a amdan falyaqdi, kala on tewiɗo tuuti e hoore ko teware haray yo yoɓu ngal ñallal ɗon ɗum tindini wonde ñallal ngal horugol ngol nden ñande boni. Wona noon yoti tutinkino ha gayna anda boni inna yo ñaamu non watta ɗon haray ɗum dagaaki. Amma si tuure nden awƴi o tigi nde yalti hara o wona kanko woni sabu tutugol ngol haray ɗon o geru hara hunde yiltitaaki ka reedu makko haray ɗum ɗon bonnata korka makko am inchallah. Ko wana noon ñaamugol e yara, mo ñaami yari hara no andi wonde ɗum ɗon ko bonnay ɗum suumaye gorko e debbo haray on say korka makko kan nden ñande boni. Si tawi ɓe tewi haray imam Malik e imam Abu Hanifa kamɓe hiɓe wi'i wonde no fawi o tigi waɗugol kaffara haray na yoɓugol ñallal ngal tun. Amma yiidugol e suddiɗo ma debbo on yiida e gorko moodi makko si tawi ɓe yejjitu haray en laalaye mum ɓe yoɓay. Amma noon si goɗɗo e maɓɓe forsa ko forsaɗo on yoɓay tun ñallal ngal, kono forsuɗo on noon haray ino mari kaffara ko o yoɓa haray o yoɓay ñallal ngal o waɗa kaffara kadi. Si goɗɗo ñaami yari o yejjiti o ñaami o yari kaw anditi ɗon o acca ɗon o inna moodi ɓay mi ñaami mi yari hande kadi boni joni mi ñaamu noon mi yara haray on say ñallal makko ngal kadi boni o yoɓay korka kan. Si goɗɗo kadi ñaami imo sullade o sullo ha gaynugol makko sullagol ngol o tawa fajiri on heewi wuɓɓe wuri tawa hay nange ngen yaltino haray oɗo kadi o ñaamata o yara hande kadi haa futuro heewa, kono noon ñallal ngal boni o yoɓay ngal ñallal ɗon o hooray o yoɓa ngal ñallal ɗon. Masina ɗum o sikki nange ngen muti o huntike o hunto ha o gayna tun o yi'ita nange ngen feeñanamo wonde nange ngen mutaali on say o yoɓay ngal ñallal ɗon wonayo o hoɗu yo ñaamu kadi ha nange muta, kono noon o yoɓay ngal ñallal ɗon sabu haray o ñaami e nder ñalorma suumaye on. Mo ñaami non o yari ma o ñaami o yari e hoore hara himo yejjiti few o yejjita few o ñaama o yara on say ɗum bonnata korka makko kan haray ka o anditi ɗon ko yo accirni haray ɗum bonnata korka makko kan ko fawimo ko yoɓugol o fawaaki mo yoɓugol ngal ñallal ɗon kadi sabu nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wonde mo falji o ñaami ma o yari e nder ñalorma suumaye on haray hunde fawaaki mo yo o ko Allah on ñammini mo ko Allah on woni ko yarni mo. No jeya e ko bonnata horugol ñalorma suumaye on korka kan kadi yaltugol ka diina islam yarton dingol
en yewtino fi ɗum ɗon e kaset ji feƴƴuno ɗum si tawi neɗɗo o hoori haa ka tumbo ñalolma o yartondini haray hande kadi golle makko feƴƴuɗe ɗen fof o bonni hay si o naatiti ka nder diina islam kadi o wiyata wata ñaamu hande kadi haa kikiiɗe kono noon ñallal ngal boni haray hande kadi no wawe sa a naati ka islam a fuɗɗitoto e baa ko fi hon ɗum ɗen andi Allah subhanahu wa ta'ala daalanino nulaaɗo aya mo janguno ɗen to on a'udhu billahi minash shaitanir rajim walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin Allahu on o wahayni nulaaɗo sallallahu alayhi wasallam wana o wahaynirno non e annabaaɓe e nulaaɓe aditiiɓe mo o wi kala ka sirkan ɗaami golle maɗen fuu bonay laatoɗa jeyaɗo e perduɗo ko wana noon kadi si tawi goɗɗo salike few anniyagol haray mo andi o salo few anniyagol jemma on hoorugol bimbi haray ɗum kadi bonni korka makko kande ñande haray hino fawimo yoɓugol ɗiɗo fuu haray karamokoɓe ɓurɓe ɗuurude ɓen no wi'i wonde o yoɓay tun ñallal bonirngal mo ngal kaffara fawaakimo kono noon kaffara on ko fawi e juuɗe karamokoɓe ɓurɓe ɗuuɗude ɓen ko wonde mo yiidi e suddiɗo muɗum e hoore harahi o tewi harahi mo andi ko honɗum woni joddi ndin hara o doolaka kadi ɗum non woni gorko on woni debbo on haray ɓeeɗo on si tawi oti yiidi siko gorko mo yiidi e ɓeygu makko o doolaka o forsaka himo andi bone on himo andi ko honɗum woni joddi ndin haray fawike mo kaffara debbo on men amma noon si goɗɗo e maɓɓe forsa haray on say kaffara on fawoto dooluɗo on tun forsuɗo on ko wana noon wirnuɗe ɗen Abu Hanifa haray kanko on e Imam Malik ɓe wi'i mo ñaami o yari hara o tewi pas himo o mara nganto oɗo kadi haray kaffara on waɗɗotomo fi honɗum sabu o tewi o bonni joni noon kaffara on ko honɗum woni kaffara kaffara ko joddi neɗɗo lundiɗo sariya on ko honɗum woni on kaffara ko rinɗingol dande gomɗinde wano wirno ɗen non nane kala ka goɗɗo falli ka diina islam ko ɓuri heewde kon si fi kaffara wo lama ko adorte ko rinɗingol dande gomɗinde joni noon fewndo o sa'i mo wonɗen e mum ɗo haray hiɗen andi ɗum ɗon ala fewndo ɗo no metti tabintinde wona noon ko fi wonde islam de mara ko ɓay yimɓe ɓen acciti jokkugol diina kam ɓe acci waɗugol jihaade fi sabilillah fi ɓantugol laawol diina Allah ko ɗum ɗon mankini heɓugol jiyaɓe wona wonde ko fi ala si iwi ɗon ko hoorugol lebbi ɗiɗi jokkondirɗi si iwi ɗon ko ñammingol miskinɓe 60 miskino kala ñamminamo yeru muddu on tew muddu ñaameteɗo ɓurɗo jaalade e ñaamete wonande ko wona ñaamede e nder leydi ɗon laawol gootol o ƴetta muddu on fof tew o jonna miskino gooto e nder ɗum o ƴetta mudduji 60 o jonna miskinɓe 60 iɗe andi nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ñaawino nde ñaawore ɗo tigi goɗɗo goo e sahaba ɓen o arno tawi nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi ko anyo nulaaɗo mi halkike nulaaɗo maaki ko honɗum halkuma o wi mi yiidi e ɓeygo an ñaloroma suumaye andi oɗo no andi bone on ko ɗum waɗi si kanko tigi o wi mi halkike nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki mo hiɗa mari daande ko rinɗina o wi mi mara nulaaɗo maaki hooru balɗe 60 jokkondirɗe lebbi ɗiɗi jokkondirɗi o wi nulaaɗo wona o hoorugol definmi o nambara ɗo o bone mo mi waɗi ɗo ko hoorugol ngol mi hippata ɗum nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam makani mo awa ñammin miskinɓe 60 o wi mi mara on say nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki mo awa jooɗoɗa o jooɗi sera ɗon haa goɗɗo e sahaba ɓen addo en wi nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam miran jano tew tamaro nulaaɗo noddi mo wi ƴettu o tamaro ɗo yaha ñamminoya miskinɓe 60 o wi nulaaɗo wallahi ala hakkunde pelle huuɓituɗe saare madina nden ɗe pelle ɗo ɗiɗi ala ɓurɗo lam wonde miskino ala mo mi ñamminoya ɓurɗo lam miskinaku on say nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam jali ɓe maaki awa yahu ñaama ñammina ɓe nguure maɗa nden ɗum ɗo tindini wonde
awa si goɗɗo tewi ke pas yiidi e ɓeygu mum ñalorma suumaye haray ko kaffara onni haray ɗum ɗo tabiti immorde nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum waɗi haray horuɗo on hino hanani mo hara nde mo salligo o ɗuɗɗinaali wuyɓagol o ɗuɗɗinaali sorkinagol haa ndiyan ɗam feƴƴitoya haray ko ɗum ɗo haani waɗude sabu si feƴƴitoyi bonnay salligi makko on hananamo kadi gollugol kala piiji ɗi tawata so ukkike e muɗum ɗum wonay sabu bonna suumaye makko on haray yo waɗu haqqille joni yewtay fii ko dagani horuɗo no woodi piiji goo kadi hara hiɗi dagani horuɗo on no jeeya ɗin piiji gosagol no dagani horuɗo gosagol ñallal ngal fuu no daganimo gosagol kono ko ɓuri moƴƴande mo noon e gosagol ngol siko ñalorma o gosora ɗaɗol ma sawru ma leggal ko ɗum ɓuri moƴƴande mo siko jemma o gosora ko wiyete paatu kon ko ɗum ɗon kadi ɓuri moƴƴande mo ko fii honɗum sabu ñalorma on so gosori paatu on henanamo wonde seeɗa e muɗum ronka e feƴƴude yaha haa hewtoya ka reedu makko wona sabu bonnugol suuma korka makko kan no dagani horuɗo kadi ɓuɓɓintinorgol ndiyan si tawi lakkere nden ma ngulendi ndin no tiiɗi no daganimo lootagol ɓuɓɓinira ndiyam ɓuuɓuɗam wano gilasi ma ko nanditata e muɗum ko woni tun wonayo o yaru sabu so o yari haray o bonni no dagani horuɗo kadi setagol setande daginde e nder suumaye hay si tawi noon himo andi nden setande ɗon wonay sabu ñaamugol makko ñalorma suumaye so hewtoyi setande nde tawata islam no newnanimo ɓuytugol julde e muɗum no daganimo ñawdogol kadi ñawdora lekki ki tawata wona lekki yahayki ha hewtoya ka reedu hara ko lekki nawnare wano ñawdugol barmeji ma wano pikagol no wirnoɗen noon lekki palima ko nanditata e muɗum ɗum ɗon fof no dagi no daganimo kadi urnagol sawa on ko urnagol ndiyam ma ko curki ɗum ɗo fuu haray hino daganimo karama ko ɓen no wi'i wano suddiɗo kadi sino defude wano mo defande pay kono daganimo mettugol ndaara seeɗa si ndaara si lanɗam weli e maafe on ma sukkar ma ko nanditata e mum si tawi goɗɗo goo mo hoora ala ɗon ko waɗanamo ɗum ɗo wona no yo mettuɗon haa o ɗuɗɗina o ñaama ɗum wona sabu bonnugol korka makko kan no daganimo kadi moɗitugol tuutaaje makko ɗen hay si ɗe ɗuuɗi kono noon haray ɗen andi yiɗanaka goɗɗo moɓugol tuuta ka hunduko makko haa ko heewa o moɗa ɗum ɗon yiɗaka ko wana noon kadi si tawi awƴimo tuure o tuutima o bolcima ko nanditata e mum yo geɗo tun hara huunde yiltitaaki ka reedu makko haray Allah la e mum ko wana noon hoorowo si horuɗo si tawi o moɗi wano coongi e piide misal hara wona kanko tawi moɗi coongi ngin hara ka laawol ni masina ɗum nduggu wifi naati ka kine makko ma ka hunduko ma curki wano ko defete ma curki wano ko isinji yaltinta ma ko nanditata e muɗum ma ko fiimoɓe fiimata takko makko hara o mara feere haray ɗum ɗo fof bonnata korka makko kanko amma noon no woodi woɓɓe ɓe wayi fiimugol bonnata suumaye ɗum ko haala maɓɓe kamɓe tigi kamɓe tun kan sabu islam kañum no harmini hay fiimugol ngol nde tawno islam on moƴƴinɓe cigarette ɓen tigi ɓe holli wonde ko lorra ɓe woni moƴƴinande jama on islam le yiɗa ko lorrata jama on haray islam no harmini ɗum haray noon no anda fiimuɗo on o bonni korka makko kan kadi no dagani horuɗo kadi waalagol fina o tawa mo wondi e janaba wano siko bimbi ko o loototo tun ha o gayna o jokkita korka makko kan haray maasi o waalike ñalorma o ɗaanike o hoyɗi himo yiida e suddiɗo mo heɓi maniyu haray ɗum ɗon bonnata korka makko kan ɗipiiji ɗo fuu hino dagi no wirnoɗen noon so o ñaami o yari kadi hawri o yejjitu few haray fuu ndefawaakimo kono maliki noon himo wi haray no hananimo yoɓugol ngal ñallal ɗon no laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu muttafaqun alayh laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala on yejjituɗo hara himo hoori o ñaami ma o yari haray o timmin korka makko kan andu ko ñamminimo ko Allahu on kadi woni ko yarnimo haray ɗum ɗon bonnata suumaye makko on inchallah
no wodi piiji gonon hara hiɗi anya e nder korka kan kadi goɗɗi go kadi wuri hara hina anyede tun no haɗa ha hino harmina no haɗa e julɓe ɓen fuu horugol nyande arafa wonande ɓen yahuɓe dari arafa ton ɗum ɗon no haɗa ho weddingol nyalande juma tun kadi ma weddina nyalande asewe tun kadi hara horata nyalaɗe luttuɗe ɗen nulaɗo sallallahu alaihi wasallam no maki inna yawmal jum'ati iidukum fala tasumuhu illa an tasumu qablahu aw ba'dahu nulaɗo sallallahu alaihi wasallam maki wonde nyande juma on ko nyalande iidi moɗon wota on horu nyalande juma on tun sona hara on hora nyalande ade muɗum ma nyalande ɓaawo muɗum kono non weddingol asewe on kadi hino haɗa kadi haɗande harmunde horugol ko wi'ete horugol nguure ko ɗum woni horugol balɗe ɗiɗi jokkindira hara nyamali hakkunde majje nulaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki la tuwasilu wata on horu jokkindiron balɗe ɗiɗi ɓe maki kadi iyyakum wal wisal muttafaqun alayh mi haɗi on horugol jokkindira ko ɗum woni horugol balɗe ɗiɗi hara huntaki hakkunde muɗum no haɗa kadi horugol nyalande sikke ɗum ko nyalande sakkitinde nden e sabbordu suumaye sawa'un ko 29 ma ko 30 horugol ɗum ɗon wi'a kañum suumaye on si ari min mi hoori so arali hunde mi faɗali ɗum ɗon kadi ko horugol nyalande sikke ɗum ɗon kadi no haɗa sayyidina Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu o maki man sama al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abal Qasim rawahu al-Imam al-Bukhari Ammar ibn Yasir o maki wonde kala on horuɗo nden nyalande nde tawata ko nyalande sikkitande haray gomɗi o yeddi Abul Qasim wonnon Abul Qasim ko nulaɗo meɗen sallallahu alaihi wasallam ko o innitira ɗo o jammira ɓiɗɗo makko afo arano on wiyeteɗo Al-Qasim on horugol hitande kadi jokkindira ɗum ɗo kadi no haɗa ka diine Islam harawotigi huntaki hay seeɗa e muɗum nulaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki e hadis la sama man sama al abad rawahu al-Imam Muslim ɓe maki horali on horuɗo abadan imana heɓali baraji on kontinɗo jokki horugol tun hitanden fo haray mo jokkindiri ho hora abadan wi'ama kadi wonde suddiɗo haray wonayo o horu e tawnde moodi makko horugol sunna sona hara o diisini moodi makko newnanimo ɗum tindini wonde haray ko ɓe diisondir ɓe faamodira si o hoora nulaɗo sallallahu alaihi wasallam maki la tasumul mar'atu yawman wahidan wa zawjuha shahidun illa bi idnihi illa ramadana muttafaqun alayh maki suddiɗo wata horu nyallal gotal hara moodi makko no ɗon hara wonaaɓe diisondir o newnanimo sona hara ko lewru suumaye ko wana noon kadi haray ino harmani julɗo horugol nyalande iidije ɗen ɗiɗi iidi suumaye e iidi donkin haray daganta ko julɓe ɓen horugol ɗe nyalaɗe ɗo ɗiɗi سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وماكي هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهما يوم فطركم من صومكم واليوم الذي تأكلون فيه من نسككم رواه الإمام مسلم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وماكي وديد أوكو بالديدي بنولاد صلى الله عليه وسلم حدي هورغول إمجي nyande huntoto ɗon immorde e korka mawɗon kan ɗum ko nyalande iidi suumaye on e nyalande nde nyamoton layyaji moɗon ɗin ɗum ko nyalande iidi donkin